LV Entertainment clear tu te che baile ve kule tun lai chu copyright da van kan boy de orenga chu wang chuan kan video hlui te po ron da chang kan nei dona milo thia thiam sham ka be sai engpon ni se subscriber zong zong ten zawai chunga kan loma la subscribe lo te po khan lo subscribe ve zelula intan videos munam la thatak tak pathian in remati chuan kanon la da ve zel dona nia John Wick chapter 4 kan en main chapter 1 atanga chapter 3 thil thleng zong zong te in clear le thuak phot teang John Wick chapter 1 akhan anpui Helen Wick ki thi nuwa Jonathan uite pakhata nuchia akar lute mem 1969 boss 429 Mustang anti ashal du lo wagin anruk saka anruk ma khan anpui nuchia uite po lo tha sakin arutu Russian gangster Joseph Poltele John Wick chanchin hrichiang MM2 Joseph pa Vigo te John Wick na chinfel vek nuwa aliam en ko turin random doin aluta chuta chon pitbull uite pakhat kai chuakin chapter 2 Vigo unaw pa abrama thrushwai te baile shepin akar lut MM2 siam thaturin workshop nei Aurelio ne na da chumi nu chuan chol hadama nupuya helini nei theina konga John Wick lo tran puitu Santino le hoten John achu midang thaturin an ron soma John an lo nar nuwa ain Santino na ka chiat sak vekta ka chuan New York Continental Hotel Manager Winston avapan ngalin boina tam tak ma chon chau char charanga ya ahliam na deuwanga the bori king antin alo enkol dam nuwa lo thei loin the high table noya Continental Hotel chunga ain kap chetu Santino athangai tatlat mai the high table noya om Winston a enkol the Continental Hotel chunga hian boina siam thiang lo nei wangin John Wick hian an high table dana bo chiati na nia chutatang chon Winston upon hre chungin John Wick tha atul thu high table noya om zong zong te hena atlang zar nga lani chapter 2 top dona John achu mun tin deuh thoa an lo ve tana ti chon chapter 3 na awite chu Winston na thian pa Sharon hne na van nu chia New York library thilpoi mo tak tak alak line the high table in John Wick aluman na chiar hlo chuatuma ron tha tumte beilen na lama John Wick chu ahliam na hle aruka hliam a thrui fel nuwa mi engma za ta thanga ya chuti lai chuan Winston le the bori king ate chu John Wick an lo tran pui ve wangin the high table adjudicator chuan nisari chunga banan thelu ngai thu alo shila nisari nuwa adjudicatorin Japanese 12 tha mang 0 shwain the bori king achu ani na tanga paithla kania chuti lai chon jonan anun na chu lo lavong him theitlatin the Continental Hotel avatok man rama ma se toblama Winston an ani na ngai challe theinan an hotel chunga John Wick achu kap thuain in song sang takatang chon John Wick achu atla thanok noka ti chon Winston achu ani na ngai chel tir le nin John Wick po New York khopui hnuaya kho samek the bori king nena an lo shwai manani chapter 4 hian the high table chunga phuban lak theinan bori king an John Wick achu New York khopui hnuaya atha chu ma chu rukin lo bi ruk pui renga an peifel nuwa high table chunga thunei tu ber Morocco mi chu avaka phlum ngal chutatang chon the high table senior member markhui same Vincent New York an Continental Hotel Manager Winston le athian pa Sharon achu akawa John Wick ka phlum to nia insoi Winston na shemnan a manager ni na hli sakba ka an Continental Hotel chu ati chiat sak veka athian pa Sharon achu alaka hlum sak zui chumi nu chuan Paris Vincent achu kalin an high table chol san to middle John Wick thian thatak mai ni bok keina chu John Wick thaturin Vincent achu na ruai tatlat mai John a tha lo chuan afanu tha saka Vincent achuan keina chu wawa keina na fanu zok nge a thian tha thlanang le chuti lai chon John Wick po osaka an thian ko ji hne na lo bi ruwa
Vincent akit chidi ale ahote baka ke na po Osaka Kojia te hotel la chuan John Wick athaturin anron zong hal anral thuam ron ken te zong da thlapot tura Kojia nangen nuwa po Vincent akit chidi ale ahote chuan Kojia chu tontlang tumin John Wick achun zonga anin beitran tanok nok mai Kojia nautele chidia polten in beilai chuan in chunglama om Kojia fanu akirai le John Wick atepo anlo hanti buai mana dahai table le John Wick lam tangte in beina satlai takin Kojia fanu akirai po ka hliam ni vetlat mai chumi hnu chuan Kojian tlan bo theina tur John a hne na shilwata ti chuan John a chua tum na lama dahai table tual thamang bon tak bai hre pangai le ngal a bei zo chi atia a thian pa ke na ne nan beile charchara ma se nu chui thiam an ti mai Mr. Nobody in titlat chuan ron ka buain anu a John a chu atlan chia tir tamaya a chan chu John a thaman Vincent a bituk chu tlemala ti em wanga ne chuti lai chuan ke na le Kojia te chu loin bein John Wick atlan chiat na lam tur Kojia hne na ke na chuan na zota Kojia na shil du mai lo wangin Kojia chu afanu akirai ma kenan hre tak chunga a thangai tlot mai chutia tha hnu chuan New York a saror thlan lo tlo mek Winston a chu John Wick a chuan na vahmua dahai te bulatanga John a zalen thainan Winston an senior member Vincent a chu duel an tia chau turin a shilta duel an tia hian fair takin thi thlenga anin be ngai don ani in bei hnuwa a chakapiang te chu dahai te bulatangin an zalen thei tonga mase dahai te bul hnuaya crime family member ai wa a chu a chawin an senior member Vincent a he a chau thei thung ani chu wang chuan crime family member an ni chin chiana la turin John a chu Berlina an headquarter a kalngal chuta chuan a unaw nu son katia in an crime family member ni na alo pedu mai lawa apek done ro chuan German high table senior lo ni to apa thattu kila anti chu John a hian atha sak photangai ni John a unaw nu son katia ipa thattu kila chu anat klapa wahmua kenan lo chang reng to mai anua Mr. Nobody ale awite po anron lang velea John Wick a thatum ve kan ni line John Wick an kila chia thadu ti kenale Mr. Nobody aten an sherenga kila lalna in chunga anom ta ka chuan thui shwai lo nga ve bok nen kila le a ho ta chu John Wick a kena Mr. Nobody ale awite ten an beiron ngal chara kena le Mr. Nobody zara John Wick an kila chu atha thai sha mane apa thatu kila athi chiang to ti fin fian na ngei katia ina mu ta ka chuan an crime family member ni na le chin chia na chu John an ei tir ve ta ti chuan Winston a kal tlangin John an senior member Vincent a chu dahai table la katanga a zalen theina na chau chuak ve thei to a ti chuan John ale Vincent a te chu dahai table semissary harbingar kai shoina hnuaya thi thlenga anin beidan tur Paris a chuan an rel hawa thi thlenga anin beina tura Vincent an John Wick a beitur chuan ke na chu a ai o tir tum ta dai mai Vincent a ai kenan John Wick a beidon ta ka chuan an duel hun tur chu atuk jing ni chua vele ti ani topa an duel na mun tur second core biakin tlanga a hun taka an thlen theilo chuan John Wick a chau ni lo apalaya man Winston a po he ti hlumani ve tur thu harbingar chuan a soya akal san ngal the Bowery King apo Paris ron thleng ve che in ral thuam le bulletproof suit John Wick a chu pe a chuti lai chuan a tuk jing ni chua vele a John Wick a ron lan theilo nan Vincent an the high table hnuaya tual tha mang zong te hne na John Wick a luman chu million somni paruk US dollar lai ni thu atlang zara chuta tang chon John Wick a that turin khopui chunga mi te chu anin puacha ngal ta sup mai kholaya John Wick a hmu piang te chuan than lo tum vek to a ma sen rin angin an thei bik tlat lo
chu ti lai chuan Mr. Nobodyan ama nge John Wick a tha du wang le John Wick aluman Vincent a chiar chu tlema la ti em wangin John Wick a tha tum piang te chu awi te ne na lo that ve mia Vincent anenin bedeu rengin John aluman chu santurin Mr. Nobody chuan Vincent a chu ative char mai huna liam chak em wangin Vincent an John Wick aluman chu $1 million somli line atisanga chu tatang che chuan Mr. Nobody ale John Wick ate chu anin bei ve ngal chu ti la chuan Vincent akit chidian Mr. Nobody uite chu kalum tumin lo tin rana John an mu vele Mr. Nobody kap lawin uite ka tum chidia chu akap ta zoka Mr. Nobody ngai to na po akal thui pan hle ti chiang mai chu tatang chuan John Wick atha chu Mr. Nobody chuan tum to lawin ahun takanin be na mun John Wick na thlen ve thainan kenanen Vincent an autte zong chu an bei pui ta chara thi thlengan in be na mun turan thlen chau chia chuan an bulletproof kor chung hak te chu phelin silai le amu pakhat ve an pe a cowboy film silai draw kan mu tong khan anin kap ta sia mai anin ka hlum ma chu silai mu pakhat ve an pe zela kena ai ma in John a chu a hliam na to hle ti chiang bokani chu wang chuan Vincent a du tholu tuk final round na John Wick a chu ka hlum lo tumin kena ai ron o thuta ma serin angin John na silai lo la met puak ta reng lo chu wang chuan Vincent a chu John a chuan a ka plum ta zoka ti chuan harbin karan kena le John Wick at chu da hai te bulatanga anzalen to thu shil hloma Winston apo amamo engkim pek le vek ani don ne biagin kalkonga Jonan anupui helini ne na ani nei hun lai vel te kha thiang me atluk main amit thla lo langa ti chon hun engama chena liam nuwa Winston ale the body king aten John Wick chu anupui thlan bula lo phumin an lo tloa atop dona kenan afanu rimoi tumlai pangpar ken saka in lai chin na vasiam lai tum chi chuan Osaka hotela atha Kojia fanu Akirai Khan alopan ve mek boka ti chuan a top ta ne hun man nuam le